28. Makaperde ti washing machine nga. Apo, nga magdagiti nga kabalayon. Laba at lang nga laba. Linis at lang nga linis. Wara damak nga wara. Murong damak nga murong. Dagiti nga tao. Kapauma. Ay, naapo. Takbo, sorti kastoy. Kanay malag. Lablabat tao. Reto man mo tumulong da. Porta. Ay, naapo. Muring kayo nga muring. Muring ko mo, dati tagalabayo. Yun po, dati nga laklakayan. Daman ti kwartanat po yun, bulsa. Bagala kanya na nga ikatan na no, agikabil dyan ti murong. Di naman surusuruton ti ibagbaga. Kaya po, ano dito? 1, 2, 5, 6, 2, 8. Sapay 2, 8 pa daytoy. Lakay! 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 Ay, naapo. Subok ka nga tao talaga ya. Ay, naapo. Limak lakayan ka nga. Nagtangkan ti ulo mo. Ay, manay. Yung pagkaskas na amaw. Ay, naapo lakay. Kinanahin ko lang ibagbaga kanya. Nahang ka nga, giba. Dati ti kwarta, igan ti bulsa, ti pantalon kan short mo nga lalabaan. Kung nagtangkan ti ulo mo. Kinanahin lang ang kasta. Kadaglabaak, at dati makita. Ay, naapo. Nagtangkan ti ulo mo. Ang kaya? Manong yung ginabati nga kwarta? 28. Ay, naapo. Makaperde ti washing machine nga. Ay, naapo bakit eh? Apo. Dumanamot ka! Choy! Dumanamot ka ng malakalagon!